شفا چھم دادنی مدینہ میں دیم دیدار کر مجبینہ میں دیم کر خیب درشن بو ونی حال یا رسول اللہ دیم کر خیب درشن بو ونی حال بلیم سین دود مطی مدینہ میں بلیم سین دود مطی بلیم سین دود مطی مدینہ میں گزر ماوا وچھوئی مدینک خواب گزر ماوا وچھوئی مدینک خواب نصیب آسی ہے مدینہ میں گزر ماوا وچھوئی مدینک خواب ہتم ہمران در مدینہ میں آگا میں دیدن گاش چھو مدینو خواب میں دیدن گاش چھو مدینو خواب نصیب آسی ہے مدینہ میں مبارک تشیئے میں وچھ کعب چشمو مبارک تشیئے میں وچھ کعب چشمو بلا شک کعب چھوئی مدینہ میں یا رسول اللہ بلا شک کعب چھوئی مدینہ میں کیا تک زدہ در لدن نک یونا اس سری چھی دہدلت اس سری چھی بیمار او دا جوچ کمر پھٹرائیمیت یا اللہ سکوز گرنیت من بیمار داری تلکر آلو از رسول تائیدار یم امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ لیس بہنورین دو دور کر باوری ہے چبسترس پر علی پنیو بچو تیترو دو بول باب سانی زوز وندوئی اسی از تھیک ون ڈاکٹرن حکیمن طبیبن پھیر بھی مگر علاج نلچن گسن سانی باب فرماون نات خانو امام بوسیری نات اس لکھان رسول تاجدار دنس میانو گبرو دنیا کیوں ڈاکٹر اتروس طبیب اتروس حکیم اتروس لمے کئیو سران گسل دیو نئی پلو لگیو میں تھیو کمرز مز تنہا آزادیم طبیبن ہی جس طبیب اسالو آزادیم ڈاکٹرن ہی جن ڈاکٹر اسالو آزادیم تمس تاجدار اسالو یمس میں نات ووت لکھان قصید ووت لکھان دبان قصید لکھان گئیس گنودگی چشموں کن چوز وسان اوش وسان گئیس چشم بند چشم یل بند گئیس تو جلو گرگ اوس محمد رسول اللہ دبنس میانی نات خان کیا دلیل نن میانی نبی سوز وندائی گاشل وندائی دہوری از گئیم بسترس پر پڑا میں نظر چنی علاجی بنن یا رسول اللہ دنیا کیوں ڈاکٹر وحضروس دنیا کیوں حکیم وحضروس دنیا کیوں یموں بڑے سرمائے دار وحضروس میں نبی ونیان شمیاش اگر میں سے جترا وقت بکمس گس یا رسول اللہ
میں ما دلک تان میں ما دلک پام نستلا یور والنزدیک والا امام بوسیری گو نزدیک دبن یپر میں تکلیف دوس اپری کرم نبی دائی دارن خوابس منزی لابی دہان ام پت تجنی ردائی مبارک دبن رٹو یا گیت کسی دس ڈر فرماون ام پت یل امام بوسیری بیدار گو دبن بان ورین ہم دوس دور گو کرنا یا جماعت اس کے نظرین آئے دلت دلت کرو سالوں دب اس کیا دک زدس دلت نکھیونا کیا دک زدس دلت نکھیونا یس چھکل دس جوئی وسان خونی جگر یس چھکل دس جوئی وسان تم سہنی پاکو خاک ملون شوبی جبینس التمام مدین کیوں گلیوں کنچ انسان پکان پتچ بوزان یپر ازرام جناب محمد رسول یپر اس پکان جناب نبی تاجدار یتت چھ حضور دعا کرو یتت چھ رسول کریم دعا کرو تچ میجن گسان پتچ انسان پانے آب گسان توئی منستمی سہنی پاکو خاک ملون شوبی جبینس علم دینش آخری رات شاسم پتر نیر روح ٹائم شاسم پتچن انسان سی دل ویسان تمی مدین منز نیرو وہاں بہما یتی وہاں کرا یت گنبد خضروب دیدار کیا رسول تاجدار فرمو تنس میان رب مدین بناون مکہ کھت زیادہ ٹوٹ مدین بناون مکہ کھت زیادہ محبوب ٹوٹ بناون مدین آئے ہائے توائی ونس تیمی سہنی آکو خاک ملون شوبی جبین کیا جائی پناہ جت مدین کیوں لکو جائی جتس مدین کیوں لکو توائی چھ مدین لک نرم لک طبیعت تمن واریاہ نرم کیا تمو چھ نبی تاجدار علیہ السلام تتی خاطر داری کرمز عزت کرمز نبی تاجدار علیہ السلام سن خاطر وات سجام سے حضورن ہی خاطر وات سجام سے فرمان یل اوت گئی مدینہ اسم دبا یمن زباگ اس اخ کرن یمن مہاجرن حوال یمن زنکاہ اس تم تھو اکوئی اخ دیتن مہاجرس دمس امس سید کری خاندر یمس ژور اس تم دیت ترین طلاق کا اکی تھون اما یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ یمو ہجرت کر نبی تاجدارس فرماون تمو ترو سوری مال مکہ معظم مز تمائی خالیتو در مدینہ منورہ تم گئی نبی تاجدارس گت کران تمو کر پروان پڑ گت رسول کریم اما تاجدار علیہ السلام المدینہ ول مدین کے لوگوں کو استقبال یمو سجائی پنج وات یمو سجائی مدینی بازار اجوس آخ حضرت نبی پاکن ہن غلامہ نام اس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن امیل مدینہ من نظر ترو ساری وچن پنن گھر سجاواں پنن مکان سجاواں پنن محل سجاواں فرماواں یا گھر اندو پنج ماج موجی چھنا صلاح است سجاو پنن پر اس مکان یہ اس تمی آئی موج وسوس گبرا کیوں دلیل موجی ازائی نبی تاجدار تشریف انن مدینہ مدینہ لگائی چھ پنن مکان سجاون گھر سجاون وات سجاون تم دپن سونین تشریف نبی تاجدار دنن گبرا کج مدینہ مالدار کج اس غریب کج تشریف سون تاجدار اس غریب ید غریب جونتی من کجی نبی لولا دنن موجی ون میزو پنن
اگر نتاجدار تشریف دے مگر رب آئسنا ونکن لکھان یمن ہن ناو یمو حضورن ہند باپت پنی وط سجائی پنن گر سجائی پنی پار سجائی رب آئسنا وچھا تنن موجی اگر نیور تشریف دے مگر تمن گر سجاون والن مز آسو شامل تمن شب بیدارن مز آسو شامل اسما چھ تگان شب کرن اسما چھ تگان منگ منگ کرن اسما چھ تگان زار پار کرن اسما چھ تگان پروردگارس منگن اشنا گنن من گمت گرفتار مگر خبر تمن شب بیدارن من ما تلی پگا پروردگار تمن نیکوکارن من ما تلی پگا رب ذوالجلال دبابو ایوب انصاری رحمت رضی اللہ تعالی عنہ انتلج پننی پر سجاوی امیش موج ات پاری لیوان کیا نوٹ ہے اس لیوان امیش موج ات پاری پھاش دیوان یمش مگر ودان 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 گئیم بحال فرمان ہورچ نبی پاک علیہ السلام پکا جبریل امینہ ننستائی دار چانی خطر چھ مدینی کیوں لکو تھیمیت کیا گھر سجاویت ہر کان چھو منان سونی نت سونی ان تشریف مگر یا رسول اللہ اگر ژیوت گژھکھ خبر یہ ما گژھی نارا اگر ژیوت گژھکھ تو خبر ہما گژھی نارا جبریل تیل کیا کر دمس یس پنن اونٹین چھئی یہ بناون معمول یمن مدین کین لکن ون یکن مین اونٹین پھیر تو تھی اچ محمد رسول اللہ ون چھ اونٹنی پیٹھ فرماوا یم چھ پکا اونٹنی پھر پنن روئی حضرت ابو ایوب انصاری سن مکانس ات مچ امیری تو غریبی ات ملکہ دلس اس یم سیتن آلو کرس اس یم سیتن پکارس سستن غریب سستن پار مزی بسا سستن میانی جوان بوٹس ٹیپی دیوان سستن میانی جوان پلو سون وولی مگر اگر دل پاک اوسس معطر اوسس مجلہ اوسس عاشق اوس دیوان اوس زن بخت گژھن بیدار یتھی اونٹنم پھر پنن روئی حضرت ابو ایوب انصاری اس کو دبن مز گئی ساری دبن مبارک چی تاجدار چی چپن تشریف دبن سائس بدل کا بکیتا مین چھن سحیثیت میون چھن سو مقام مین چھن سو مجالی میون گریان تشریف جناب محمد رسول اللہ توئی میانی جوان یمی دل بردس آلو دبستمی سہنے پاکو خاک ملون شبی تمی سہنے پاکو خاک ملون شبی جبین مگر ید خاک پاک کیمیا خود زیاد اثر چھے قربان چلگن یہ مین ہم مائی چانے رادو چوس اگ میانیا ہم مائی چانے رادو